Welcome to the Leading Site News. Kardom, Pini Nili the Leading Site News Abirta, Kethanponjia Bank Nili, Sami Sermilian Therapy. Aprangsi the Leading Site News and Kelandun do Anabang for Bang Panta, Kardom Pipajiriglo, Kardom. Richard Birang Saliara Tumapan, check Pentiki Madelong Humnika Salam Pipon. Wasik inquiry truck, Arni Lakha inquiry truck number Dwarbaguri MSC constituency Angkang, Richard Birang Saliara Tumapan, check Pentiki Pona Delong Ninkime Pen Pipon. Purthaya Thak Monitum, Delong Kawe Penta Kisong Gachitong Hipik Hangjang. Aprangki Rang Saliara Tum Kiso Kyun A school college students Lapen Radatum Pen Cheng Lok Kisung Gachitong Loku, local MSC and Par Education Richard Arpu, Longsi Rangsali Seniors Leadership Level Santirang, Apan Pin Khat Ponsi, Don Kro Kedamanatu, check Adelong Isi Lapen Daytoronat Kedamtu, check Adelong Isi Kadokave, Humni Level Santirang, Apan Pin Khat Ponsi, Kimpi Ponlo. Rangsaliara Tum Richard Tobi Apan Kachoropa Jirpon. Nilitumanin kanwang ki langit helo te kisung kachitong nang. Nona bangki kisung penang pajokopod nilitum ting niun elo puta ninjipon. Skevangji langaporon tanang nilong si doverji puta hawarara tum peninjipon renti. Lapen non kedam tang Lok Sabha General MP election huta Rangsalia polling ki hypondet puta ninjipon tu. Local Community President Sanjay Togbi, Secretary Samson Crow, BJP Seniors Leadership Level Santirang, Rajiv Singh Narangsali Ward Commissioner Sekari Tirang atum cepaduk pika joksi, BJP Pahai Pondet Lopata Hawarara tum peninji ponrenti. News Desk Report, The Leading Site News. Labang so delong lake kedam tang humbar pen pinian morbar an lan si niltum patang theglo. Ene dak niltum along bangke kija tum si na pilo EM sar si na pilo ampar ke dak rong kija tum do jinghona korte alang litum la lever alang litum si niltum han labang so delong kijoy wan aphan pilo bangso adelong kateroy labang ke rong ni do Don Kro lapen rong mi rong phar labang so adelong kateroy minaan tum ningarong pen thegolong lo labang song bong ke nilitum jong hele lang thes dame sipadu nang kong lo labang so adelong avidet pen itum lapusi kiduk kisung talapusi cicak pon bom lo lapusi par pon bom lo Kasi non labang so delong pini alang litum sar alang litum dilitum hanikipi penajok cinghon asumar apai apu atum anta ningarong kiteglong si cihok parping oh labang litum sar Richard Stock biya alang litam si litum chorol nilimen ke mensing rong par nilimen ke dak rong mensing rong par lo anpada nili ke dak so daibor terang a member Nilip Development Block asai Hemalong Chukumar Kinang Sodinong lang. Lakhain ko erapon Nilip constituency ka parlo Chuki Hola Hawaralong Nilip Block asai Hemalong Chukumar Kinang Sodlang Pusi BDO sang pijuli terang pipen perang ke tum ka humridam hunang pachinido. Keong dong Chukumar tum ki attachment penalong ka prega block along si boreng claim pon bom. La pena jaha ka tum ke transfer ka che pon du koklo. La sino na mad la hayo rengang hoy long ka papleng jiapan. BDO terang pipen authority tum apan birta pipon lo. Bonda nonanta lahayang hoy ke papleng jiapan kapachi tokpon awilang putanang thandun. Jasame JE Gram Savika Gram Sivak lapen technical ang hoy ke papleng nang jib ke nang sot puta. BDO penang pachinidun. Aprangsi
nangli to media hin man blog nak ka humri ban long kewang pot pothot akardom pajirik lo misen alam lo la so puthak jitu nangli question nangkar ju ke alam bange nili higher authority to masta me jonai lo even written tamme chipi lo he zenon ke online na din apo blog to mage kam to pik apot manpower mane field duty long tamme ki claim ke dam na kam do by anytime mane meeting vc pendang log training pendang log siname inot vet officer ka solai bangke sungkrung diti polam sil nili higher authority ba head officer long sa mi chi jonai lo he aswate pen latum nang pothai po nang pipo pusipu he nililong pen mane kisuman field staff tum da do like JE tame attachment dam julo langso mi pi block long apen gram civica tum tame la sondo kapre ka block long dam si attachment and bomb lo even dealing si tame head office long dam julo genon vacancy hisab ne long JE post hini dolang la tame nang fill up sera ka sonte mission ji bujalo yo mungkin ada pula lah attachment for anu ke gong ni tunggu sini mata yang putar te bisa dalam kijuan kecil kita ada di blog sejuan lo nanti kalau apa attachment tu kan dan lo kalau dah soal bang ke kalau tak ada soal ke sini bang ke langsung muli dah sini ke kan dan lo nak posisi dan lo apa kata itu lah soal person bagi kijuan ni bang ke lan rat tu sini dan tu nak jadi soal tu tak ada film bang puji tamela ke attachment mane lason lo jeniba abostu ke vacancy kalilo athema dormha bangke nahok le attachment dam busitame alang aprangi claim dam ma block pensit salary dormha bangki people po jalo akam le along ka prek office long le claim boy fit busitame hedi a dormha bangke nili long pensi dam po jalo sudah soal teng bonte sedami nonang ni ni kita nak teng bonte soal nonang ni saya kisah uji tahu yang ke manpower mana ni long bang kom dak po salary si pinan cot lo masih soal putar bang aku kusam nang ni rar pan itu manpower nang ji po putar nang ni lo manpower nahi bangke lalo je non long ke online na din na pot anytime ne me mo pension lo nil to bangke ansin son do kok mane program bang mane chisik make at project bang thek theda titi anytime message nang le po ba city information tame nang le po la so hor bangke men nili tame office long ka adjust kang nang sungkrung titi athema kisumana din malong bangke de staff pulling kali hedi toy nu dak ba toy un edet ba attend un edet pa system do he mane suppose se jeneba nilia dima long meeting edlen nu nai ni kapre ka kam do ko polate example nili fourth grade amuni de bangke jeneba toy dun no asi assistant ba ke nang kok pajal hedi asila assistant do pusonte mission pong ke jate blog tame solai pon mission to in my absence mane ni abi husitame inurba khanke nili daitu sitame chipi kanglong poje ni amogar ni sitame wangun e pusitame ba training de kong meeting do kok same la soi second nang tum blog solai nai pusitame laloi nanti non an bang ko an ada vacancy post do ini tu blog lo lapan lapang so project ben kilong je panang lekar belong tu mas council nak authority tu panang lehin ben ko suci dari pun Prabjin pen ke lalo nili isi application tame letter si tame chipi lo asia latum Prabjin pen nang bori pipo posipo jate block bang ke smooth functioning nang jia pot aba block asolai phan ke manpower nang ko ge pot polam lo he asi nili si ningchi thedo chakha do tum kaching hon CM Dr. Turam sir sitame ban concern em sitame laso puthak nilifan mane prabjin pen dak jitu vacancy post do an sitame nang fill up serak pen jate kam ki claim ra pon mission ye phan nili ning chi the do lo he non bang ko na post vacancy do dak itu blog lo right now bangke exact bangke nili unprotected sitame muhet nili ta pulo je post bang hini dolang taben assistant video inut nang lang lapen field staff bahini bang nang lang bon jitu la sa post ateng pen polote Inia birta lapuan si kanton pon iglo nang lang dun igbom thak the leading site news do me thak me kardom